Pulit ke East Khasi Hills District ha janmiet jong arpu pratre ujellio arja arpulai hadian ke jing toket ya ke jing syak kendang bond li ki ATM dagi bertemu bentuk pisah ha ke por badan ki kenta jing pelip boarding ha ki jaka bahap ha ke renja madan reteng bat laim kra police station kila yo ban kem yo we ubri ubala suba dan keti Kakenhon ki pulit ke renja police station ha ke jing alam jong deputy SP law and order ke kong J Waklang MPS baru ASP Devansh Pandi IPS kila kem yo tu buri ubadan arp khandai snam garta ubah hadian ke jing toket ula pla bau don keti ban lek kendang ya kita ki ATM ya ki jan ki pla bat ki satri ki bala pendan kam hakapor bau lek ban persang tu la yo ban kurup na yeng sa jong Yau niu beriu la kem ningkong halor ke mukadama hamadan rating police station balatian bisari ki pulit ki dang penlong ru ke jing toket ban lap yo dang don shu ki badan keti lang bat uteu beriu